Rahmat. Rahmat. Ha, zapçaslar. Nerede tok var da olam. Kızım hem nerede tok var. Tokka kolun artıyıp ketip, polisminusqa kolun artıyıp ketip, başqarılamış olacağını olmaz mı bana? Ha? Şu balların atenler canımızda kal olbaşlar ve suran istet. Balları barla, apanar canı var olup olam ha? Nerede tok var karışma, şunurlar var. Tara! Bas! Oldu, ölüp ketse girbeyt giyimin olar men konsertime. Şu ötüp ketip adam bayqaganızın, bayqaqosa bar afişen hayırıp koyup ötüp ketip o şeyde. Konsert programmasına yürüyüşüne layık başında uçuraşqanğa mümkünçülük bolup kaldı hurmatly konaklar, geç bolsa da uçuraşıp qalı. Bugünkü konsertke hoş gelipsizler, sizler şunday. Kudaydan uluu günдөр Qurban ayt mayram oturlap joluşup atqanızga Kudayga ming mertebe şükürçülük aytalı barыңızlardan ötüp ketken Qurban ayt mayramыңızlar menen konsertke hoş gelipsizler. Assalamu alaykum dep qo'yal kelingizler. Rahmat. Men hazır aldığınızlarga çakıra turgan insan, bugünkü konsertimizin ssenariyini yazgan menin agayım, menin ustatım, Respublikamızın madaniyatına emgek sirgen işmer, Жазуучулар Союзунун müçösü, Kodul Satirik Rahman Razıkov agay üstü. Kol çağlar meni aldığınızlarga çakırıp qo'yal kelingizler. Kelingizler agay. Salamatlar be. Rahmat, rahmat. Göngülden geçikizdir menen. Rahmat. Sağa da rahmat. Anan hazır agay. Şaşırmış bolsanız birden seni söyleşe olal dedim ele da. Nene? Anan olay teletek konsert anan gelen söyleye öğretileriniz ha. Bunday oladat da bizde topta çıkarmacı topun içinde grupada. Şunday sözleri boladat da agay. Şu жаңылансак mı? Жаңылануу kılalı, mına hökümetke dile jaşlar geldi, bizden dile bir jaşlardı mınday kılalı degen şunday bir ideyalar payda boladat da balların arasında. Hem ulura sizden men orta koşup men jenge bolup atpayım aytıp. Yok Tınar, bunda gapta aylandırmay, tüzeli ayt. Ne deyin de otasın? Bura? Bunday da, şep. Emi menin agayımsız, ustatımsız, ata orduna atamsız, apa orduna dele atamsız. Köp nerselerdi ürettiniz, köp nerselerdi ürendim sizden. Buna şu günge çeyin sizden köp nerselerdim da ürenip gelem. Özünüz bilesiz, men, Sancar, Rıspek, Talant, Erne sizin kolunuzda çoğoyduk, göz aldığınızda çoğoyduk. Oşolar men dostlarım, men dostlarımı sağınam da, şep. Doğru. Sağıngan da var, Talant düğünde var, oturup gelem. Rıspektikine var, bir gün jatıp gelem, şu es alıp, söyleşip dostlarım menen. Sizlere dostlarınızı sağınsanız gerek. Sağına mı? Hem kanışın hem Canı Ekanı olsa dile Manas Ekanı sağınganday boldunuz devlet tekelerde. Düşündüm. Наконец-то düşündüm. Orusça aytmak için nam yok, poнял deydik o. Tak, anda bunday. Bunday kılaydık. Eğer de Kuduldar'ın prezidentliğin tapşırın degen gelip atkan bolsa açık ele ayt. Doğru mu? Yok mağa da bir hizmet verin desen anda men seni uşul tüştük regionga zam prezident Kuduldar'ın orunbasarı kılıp koyayım, bolu mu? Kuduldar'ın prezidentinin orunbasarı. O. Yok men ağa kolum boş emes oşta. Nege? Oşta ağa kolum boş oydak. Men saunalarım var, o sauna işletem bilese. Apana berip koyar, apan işlete öğretti saunanı. Ne? Apam ötüp etken ga men o kayak günü şu. Sauna işlete otanlarga berip koyar, birelerin apasını işlete öğretti. Bunday kılalı şep. Ana anday kılı, uzun çöğünme kılmayla da bundayla söyleşeli çekoz. Bu şey resa çakatta konsertte. Neme bunun hatası kara etkeniz, siz kişideki olan anlaştık edeyel o etkemiz. Bunday,
Men sizdi ket dep aytqım kelbeydi hem kanesta mындай. Мыйзам негизинде иш кылалы. Meyli Tınar. Şaylı ötkörölü. Meyli baldardı çakır. Buna ertege bir günü şaylı otura mı? O buna hem düşündüm. Kakra şaylığın aslında eldin gözünce baldar özün oyun aytsın. Eğer baldar getin rahmanaka dese men keteyim. Jo kalın dese kalayın tura mı? Jalan hem sizdi getin de ayta albayım men ortaga salıp buna. Gerek bolsa uğrundan beri dayarda koyamız şep bunaka. Şaylı ötkörüp koyabız dep buna. Boldu. Demokratistəm da ha? Bolat. Demokratiyalı mamlaketde yaşadığımız otobüsü. Şunun için demokratisini ötkörüp koyalım. Ya ballar gelgiler, ilyas kana. Gelgiler. Buna zaldın çırağın jandırıp koysanlar bolur mu? Operator kakta oturat. Ha, Tınar. Svetten qarı. Svettimde öçürüp koyuşkan bunlar. Bunu mağa ver. Svetli zaldı jandırıp koyulaç. Bunu kişi işenmeydi, svet jandırıp koyula. Dınanda falsifikasyon kötmesinde odaspa. Buna, uruna dayar, gördünüz. İçin açıp görgöz koyulas. Rahman akega. Anan giyin anan mınday oldu, anday oldu. Mamam emas, elge görsöt. Buna elge görgöz koy buna. Hem eldele görsün hem. Hem bu şehirden birbirimizi aldı, ölüp kattı atı esmem. Bulgonu 5-6 oz bulsak. Şunda. Ta. Kanday kılıp getiresiz beni? Şep. Bunu kök bülüten. Sizde kalsın degen doğuş verilir. Kök bülüten. Ama bunu ak bol oturan olsa, sizge ak jol tilep jumuştan uzat koyabız da. Ak bülüten menen. Ak jol menen mi? Ak jol menen, ha? Rahmat. Akulu. Bolat. Yeme katarı özünüz bir doğuş işlep koyun sen başında. Ulusuz, aksakalsız. Mümkün estesi men kalayın deyiste. Yok, men onda kılbayım. Buna men öz ihtiyarım menen bu hizmatты tapşıram dep ak jol menen keteyinle deyim. Gördüңөр mü buna? Keteyin dediniz. Men sizlerdi köp ayttırıp küttürüp oturbayım. Buna kol çağıp koysanızlar. Boldu. Bunun da kök bülüten bana gerek edilecek özümden. Emagay bunday. Служба, дружба. Ağayım siz köp nerseni ürettiniz, köp nerseni sizden öğrendim. Çoğ oyttunuz, üylediniz, iki jol üylediniz. Arkasından gelsen o şuna yol etkesin de. Kuda kalırsa niyet kılıp durmamız da. Yeme, var kim özün emesin biliş gerek de. Eğer tarmasanız, men şu bülütende çın yürekmen sizge istap koyayım mına kagay. Rahmat. Men balların oyundan çettep kete albayım. Köpçülüktün emesine başlayayım men, kapı olmayız. Rahmat. Kanbek. Ata. Sayasatta ata bala bolboydu. Erkeğe kesin. Sayasatta bir tuğan bolboydu. Malades ömrükamda. Sayasatta dost bolboydu. Sayasatta sayasi gana kızıkçılık bolot dep özüңüz ayткансыз, to'g'rimi? Mına azыр ошол gün geldi. Kim ne dese dey bersin. Men sizdi koldayım ata. Rahmat balam, rahmat. Aynen. Rahmat. Kim ne dese dey bersin ata. Men siz jakmın ata. Rahmat balam. Vallahi ata. Malades kanbek. Rahmat. Tınar gördün mü? Görüp duram ha. Gördüm malades kanbek. Gördüm. Balağını şunda terbiyelaş gerektir akmana. Meni de şunu terbiyeladınız da gördünüz mü? Bir de terbiyeladığımız kanbek. İlyas. Ekon tek salsa olboy bu. Ekon tek salsa ekon tek. Yok, bolmuyor vatanda. Nemede? Aşta atam bolos, ağaysız. Men uşul işke gelgende birinci ele Kanbek'in артынан gelgem da. Kanbek sen kayga bassan basam degem da. To'g'ri. Sizdi qoldayım dedi, men de qoldayım sizdi. Rahmat. Qoldayım men. Kanbek emneni kılsa şunu kılattı İlyas. Azamat malades bunaka. Assalomu alaykum. Buga bari ver buga. Kecha Tınar aka aytdi da, siz agay Tınar akani 2 jol üylödüңüz ha? Tınar aka aytып kaldı. Orus sen bizime işlersen men daha seni 2 jol üylöm dedi. Oşagayım agay. Buga bari sizin gelgeniniz, kalganınız. Bunu hazır alıp barıp gömüp geldirseng de mayli olur da, mahful olur da. Agay, men siz söylayın.
Sizde kişi жоқ бұл дүниеде. Siz зорсыз ағай. Мен сізді қолдаймын. Рахмат балам, рахмат. Молодец. Рахмат. Молодец. Gördün mü? Так, болды бардығы? Ноқаттықта зорсыз дейді. Молодец. Так, эми шайлоо бүткөн болсо, эсептөө палатасы бюллетендериңерди эсептеп, Жоқ, аларды күтіп отырмақ болың. Мен есептеп, шөт палатаны күтіп отырамыз. Мен болғаны 4, 5, 6 голос болса, ағадыр кандай шөт болсо да палата кезінде отырмай. ел көрүп коюш керек дейт. Елдің önce санап қойырым şu жерде. Санап 6 голоста санап коелу. ертең тиги келетеле, муну келетеле деп отырасыз bu taraf. Те башка ишенген адамдарыңыз болса шақырың анда ишеништі адамдар. Жок, элге эле көрсөтүп санап. Мақұл. Тök. Жерге эле төгүп койсоң, мындай кылып столдун үстүнө төксөк. Төк, мени жалдырайсың ама. Тök. Рахмат. Кандай? Рахмат, кол чайып койсоңуздар. Бир добуштан менин кандидатурам калтырылыптыр. Рахмат балдар, рахмат барыңарга, чоң рахмат. Рахмат. Кандай? Шеп. Алып кетші. Не болду тына? Biz bolğonu 6 doğuş taşlasak, 6 bületen çıtalsa. Anın işe bardı, 6 öten ak taşlasa. Minerde 30-40 bületen jüredi. Ama ne kok? Эми алыскы клубтардан да келип салып кетишкендир да, мен кайдан билейин. Кыскасы, шайлоонун жыйынтыгы боюнча мен кайра калыпмын. Бара бергиле. Рахмат силерге барыңарга, рахмат. Таңыр, мадыраваштарда буларчы. Мындай шайлоонун канчасын өткөздүм мен, а? Ой. Фокусник болуп кеттим го, фокусникчи. Каратып туруп, ақты көк, көкті ақ қылып қойлабыз да. Мен мұны неге бұл программаға кіргіздім туғандар. Ертеңгі келатқан шайлоо, ошон үчүн бұл номерді кіргіздім. Биздин ертеңгі тандообуз ушундай болуп калбасын деп атам. Рахмат, рахмат. Келгиле, майрам мырза менен куттуктайм. Эгемендүүлүктүн майрамы өттү, Курбан айт майрамы өттү. Жакшылык болсун. Өзүнүн кемчилдигинин үстүнөн күлгөн элдин гана келечеги бар, бактысы бар дейт. Сиздер бул залга эмнеге дайыма толуп келесиздер? Себеби бүгүн ушул кудулдар биздин программа, ушул сахна саясаттын күзгүсү болуп калды. Уш жерден чындыкты көргөнү уш жерге келесиздер. Чыркыраган чындыктан башка бул жерде эч нерсе жок. Ошон үчүн моунда зал толуп келип аткан көрүүчүнү бүгүнкү күндө бир дагы ырчылар чогулта албайт. Бир гана мына ошол биздин программа дайыма сиздердин катышуңуздар менен өтөт. Сиздердин үмүттү, сиздердин ойлорду үстүнөн чыксын деп ар жолу койгондо жаңы концерттик программа жазып, астыңыздарга сунуштап турабыз. Мына 2 айдан бери салып калдык эле, 2 айдан бери келип жолугуп атабыз сиздерге. Мынау жаңы концертті сунуштап атабыз, программа жагып атабы. Эгер жакса кол чапкыла, болбосо болбойт деп эле айткыла, бетке эле, маселе жок. Рахмат, рахмат. Мунан кийинки концерт ошол ноябрь айында болмокчу, шайлоо өткөзүп алгандан кийин болот. Ага чейин ошол концерт 3 саат айтып коеюн. Чыдап отур экен, макулбу? Болобу? Кош десеңер кошоюн дагы ярым саат. Dünyada Kırgız'dan başka hiç kim 5-6 saat konser göre albaydı da. Bizdekilerge kança koysan ham tul tüyüp oturuver, davay koyuver dep koyup. Bir marta kelgenden keyin boldu da to'g'ri. Tak. Kelingizler emne jөнүндө айтабыз. Эгемендүүлүк майрамы өттү. Ошон үчүн ошо жөнүндө айткым келип атат. Биз эгемен мамлекетпиз деп кыйкырабыз, бирок биз андай эгемен эмеспиз туугандар. Биздин 5 миллиард карызыбыз бар. 5 миллиард карызы бар мамлекет эгемен боло албайт. Кошунаңдан $5000 карыз болсо, үйүңдүн эшигин акырын жаап, акырын кирип жүрөсүң. Үйүңдө ырдабай отурасың, ырдай турган болсо балдарды урушасың. Эй, үйүңдү жаап отур, өлүң кошуна угуп калат деп. Себеби кошуна кирип айтышы мүмкүн, ырдап калыпсың, пул бербейсиңби, өчөсүң ошеттечи. Биздин 5 миллиард карызы бар, кантип эгемен болобуз? Ошон үчүн эгемендүүлүккө 2 саптар деген төмөндөгүлөр жазгам. Эгемендүү жолду бастык багытсыз. Кайырчыдай жашай албай кайырсыз. Тезек терип күн өткөзүп келебиз. Кээде газ жок,
кейде қалып жарықсыз. Егемендік ел тамырын балталап, ырысқыны ынтымақты талқалап, еркін елдің ешіктерін тебелеп, четелдіктер басып жүрет чалқалап. Егеменді өлкі болдық мен деген, ұлыт барқын намыс арын сезбеген, ақчалуға құлды құрып жүгініп, ақылдуға төрден орын бербеген. Егеменді өлкі болдық тай-тайған, ақыл айтқан кеңесшілер арғайдан, океандың ар жағынан ноқтолып, қырғыздарды қыңқ еттірбей башқарған. Егеменді өлкі болдық сұранған, айықпаған жердешшілік ылаңдан, өйдік-сөйдік, жаш баладай тантырап, ажо сөйлеп атпай қырғыз ұялған, егеменді өлкөбүз біз сұранған. Майрамыңыздар баян. Рахмат. Мен программаны жазып отқанда сөзсіз поэзияға орын қалтырып қоям. Аны сіздер көніп қалдыңдар болушыңар керек. Себебі біз жалаң эле күле бере тұрған емес, күлбей тұрған дағы өте көп мәселелер бар. Ушул экөөнү дайыма бір жерде болсын деп, қырғыз не дейді? Жақшылық менен жамандық қашқабақтың ортасында дейді. Ый менен күлкі бұл өте жақын тұрған нәрсе. Адам өте көп күлгенде ыйла береді да. Onun için şu göygöylер сөзсіз ыр менен чагылышсын деп поэзияға номер калтырганмын. Азыр мен сіздерге жақында чыга турган Gödөн кыйкырыгы деп аталган менин жаңы китебимдин бете шарынан сіздерге окуйын деп атам. Бул силердин жүрөктөгү ойлор болуш керек дейм. Мен ошого аракет кылдым жазганга. Бул 200 куплеттен турган дастан. Өзүнчө бир китеп болуп басылып атат. Эгер чыгып калса алып окуп койсоңуздар болот. Анын барын сіздерге оқып бере албайм, мен башынан бір-екі саптарды оқып берейін. Көдөн кыйкырыгы. Бары билип айтпай жүргөн сыр кылып, мен силерге айтам дастан ыргылып. Жамгыр болуп төгүлбөсөм бүгүн мен, жүдөп турам жүрөктөн жаш кылгырып, узун түндө уйку бербей кыйнаган, бул көдөндөн жарып чыккан кыйкырык. Ызы чуудан чаң көтөргөн куюндай, балким қалар менин үнүм угулбай. Акыл калчап азаматтар уккула, акыйлашып ажоолукка жулунбай. Кыл чайнашып кыргын башка түссө да, келген дайым сөз чынынан бузулбай. Айтылган сөз чектей болуп сызылган, сөзгө сынган чапкан чөптөй кыйылган. Сөз асылы көзөп өтүп мезгилди кылымдардын кыйырынан угулган. Көрелекмин, угелекмин бирөөнүн айтқан сөзін мойнын алып жығылған. Сөз берілет, жетіш үшін мандатқа, сөз сүйлене сойқыланып арбашқа, сөз атасы бір өлбестен миң өліп, сөздер қалат атқарылбай ар жақта. Сөз берметі аралашып бұлғанып, сөз сасыған құрал болды қармашта. Батыр болып, өз-өзінше қол құрап, баш мизамға түкіргендер олтырат. Байқұш елдің көз жашынан çoğultқан байлықтарды чөнтөктөргө толтырат. Кыйындарың качан эсин жият деп кыйнаган бир жүрөгүмдү ойтурат. Каалаганда ызы чууну башташат, каалагандай эл тагдырын калчашат. Жерди бөлүп түндүк менен түштүккө эки жака элчи болуп катташат. Карапайым эл айланып куралга кайсы бирин ээрчийбиз деп башкатат. Жетет толду, чыдам сабыр чөйчөгү, жер көз кылып тепседиңер өлкөнү. Оомат кетип таштандыга айланып, өчкөн бүгүн ала тоомдун көркөмү. Баштагыдай нурун чачпай бозорот, байкап көрчү жылдыздарда көктөгү. Табиятта баштагыдан өзгөрүп, кыш узарып, жаз бир айга кеч келип, үмүт кылып эл бийликтен издеген акыйкаттын жоктугунан сез берип, келгиле деп тез иманға чакырып, жатқан окшойт төбөлдөрдү текшерип. Диндин келип агымдары кайдагы, кыргыз азыр, кыргыз эмес баштагы. Мечит эмес чиркөөлөрдө чокунтуп, бир топторун динсиз кылып таштады. Ынтымакты ичибизден жоготуп, имандын бүт чыгып жатат майкана. Рахмат. Келіңіздер концертті улап, бүгінгі концерттің қонағын астыңыздарға шақырайын деп отам. Қытай ел республикасынан келген
Қытайдағы жашаған біздің қырғыз туғандарымыз бар. 185 мың адам бар осы жерде, бір район. Ал Қызылсу Қырғыз облысы. Мен ушул ел жөнінде айтқым келіп отыр. Мен аяққа көп барып жүрген кішімен. Мен таңғалғаны кішінекей 185 мың адамдың ішінен таланттуулар, ақын жазушылар, қомысшылар, төкмелер, манасшылар ушунчалык көп. Bunun sebebi ne dedese бұл маданиятқа мемлекеттік деңгейде мәміле қылғандағанда ошондой өсүү болот экен да. Бүгүн бизде мемлекет андай мәміле қылған жоқ, аны біз билебиз. Ошол элдин өкүлү биздин туугандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин нукура кыргыз обондорун, илгерки биздин обондордо сакталган нукуралуулукту сактап ырдап келатышат. Астыңызга чыга турган кыз бул ырчы кыз эмес. Башка бир компаниянын иштеген кызы, бирок барыбызга окшоп элем ырдаганды жакшы көрүп, өзүнчө бир чыгармаларды аткарып жүрөт. Буйруса өзүнүн бир концертин берген атат. Азыр астыңыздарга чакырып коюн, Нуржамал деген кызды тосуп алайлы. Кол чаап койсоңуздар. Нуржамал, кел. Мына ошол Нуржамал карындашым азыр бизге ошо илгерки ырлардан нукура кыргыздын кайрыктары сакталган кайрыктардан бир ырды ырдатайын деп атам, музыкасы жок эле. Ага чейин Нуржамал мындай кылбайлы. Нуржамал Кытай тилин аябай жакшы окуп, жакшы сүйлөгөн кыз экен. Ошон үчүн бир куплет кытайча ырдатып берейин бе? Ар белән укту кытайча угуп көрөлү кандай болот экен? Болобу? Болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу туугандар, агалар, инелер, эжелер, сиңдилер, сиздердин кутмандуу кечиңиздер менен ошондой эле өтүп кеткен Курман айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге жалпы Кытайдагы кыргыздардын атынан алыстан келген ысык салам. Алгыла. Кытайча бир куплет ырдап берчи бизге. Анда bir şirinim деген bir ырдап берейин Кытайча. Кытайлар шириним деп айтат, а? Ал бизден экен деп жүрүппү, майыл болуптур. Которгон кезде шириним деп коет. 甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。 Рахмат. Түшүндү биздикилер, түшүндүңөрбү? Кыргыз жаман кыйнел, котормосу жок, ам түшүнүп коёрат биздикилерчи. Так, эми Нуржамал ошол кыргыздардын нукура кайрыктарынан бир чыгарманы аткарып берсең, Болот, анда мен Кытайдагы кыргыздардын элдик ырларынан ошол тоодо кой багып жүргөн бир малчы бала кызды сүйүп калып күндү алга ырдай берет. Анан кыз бир күнү ошол балага жооп кайтарып бир ырды ырдайт. Ошону ырдап берейин. Уларым деген ыр. кабыл алабыз. Тоо башында шок сайраган менин уларым, жүрөгүмө кадалган сенин ырларың, айланаңда аттыр жыттуу шаттуу бактарың, ачылып тынбай сайра үнүң дугайын. Уларым, менин уларым, жүрөгүмө кадалган сенин ырларың, жүрөгүмө кадалган сенин ырларың. Кол чабалар. Чоң рахмат. Анда Нуржамал аткарышында эстрадалык стилде жазылган дагы бир кыргыздын чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Кол чабалар. Анда бизе кезекте мен сиздерге ушул Кытайдагы кыргыздардын элдик ырларын эстрадча өзгөртүп ырдаган автору Турганбай Касым ойдогу болсоң самаган деген ырды аткарып берейин. Кабыл этиңиздер.
айланмаған. Gül bolsоң сүйсем бетелеп, gün açsam dürdüğü türtürde. Görgünü senin görkündün, ay gülünü uçsam kökölüp, kanla iş bolsa. Candı yürek, karman bolsa eldinde. Ölçüp bir ölçü çalınca, ömür çirkini yakkan o. Yaratuvchi eng sonun ay yaxshi ishlarni qo'yib olsin, jamil